U lavirintu intriga, tajni i pretnji, jedan agent BIA moraće da radi mimo pravila kako bi spasao svoje sugrađane, porodicu i sebe. Pretpostavljam da znate da ukoliko pronađemo vezu sa ubistvom vi gubite imunitet. Milan Marić. I želim da prenesete onima koji treba da znaju da to što su pokušali da nam urade nije prošlo. Nebojša Dugalić. Šta me gledate, ko da ste vi nešto bolji od mene, a? Nenad Jezdić. Do tog dana sam bio ateista, onda sam video Boga. I Žarko Laušević. U hit seriji Državni službenik. Od ponedeljka do četvrtka u 21 sat na Prvom programu RTV-a.